voilà joko njal fogole internet ke ini ɓato jokal no njala paaxa paax no jaf lakas no ke ando ten ref émission Ndiob Nial i lala nuun xaye in no saate fe o sum te ref saate fa andoona yee saate cosaan no saate adano seereer o layna sum koy ande wax dëgg yàlla meke Ndioma Wassé nu xa andoona yee waaga no lay sum rek fok kii fatna we ando te ref Ndiom a fiyangaan koy andoona yee i ngetna champion fo maak fe Mouhamed ndax Ndiom nu ga'oona rek a jega xa yoonta a sikam pay la waxana mofa ndax la témoignage koy i ɓisiid no xe andoona yee ten ref an i mbaasinte présenter ox lamtigol le fo simangol le lamtimo timum bo pare koy i soog o ngar koy a yoon mbir nam ke andoona yee ten ref a yoon ale xa ref galankor fe na a yoon mbir ke refna a digante fe bo a maya lool ka i mbar no lamit joko mbir joka njal alaaji gol le fo simangol le Malick Ndiaye remelo sum yaro men bo tollor men tolloruma ndeysaan e me gidma nun gidma coor e aya mi 1980 ten dimen xa refatimo Bagadou refum fu mandimam Bagadou refum mandimam e wala non mo ino Bagadou ndef Bagadou mo in i ref rek naga voilà Malick yakarame nana ke andoona yee ten ref par rapport ke i mbaxtantina meke te ref wallu i Ndiom e te ref champion fa maak Mouhamed e fo eno as encore e yakarame wen o layanga wala i lamtangam no ten xana jeg ka andoona yee wara waago ɓisid na den a yoon fo mbir te ref ka ɗomna ku ga'oona xo nanin ndoko yonta ndax andoona yee ten yonta itam amana roog a waago fokatir no bo kiin o kiin ndax a yoon nu ga'oona rek ka jega taaga a refanga mbir wiin we lala taaga e waas mbinoof a ɓiya lel saat ne lay o ñaka ñak fayda waas o kiin topa kiin ku ga'oona nin e a yoona laaga da i mbugum lamit xa refna no yoontina no andoona yee ten ref Mouhamed ta ref mbir i alaaji ken leyona ndiglo afa yoona jeg ka o fog a jega jeg avant yoona jeg ka o fog jeg o fog a jega jeg i to o pogof o damtangiran rek o damto fog no kiin jambur i ino mbogu Mohamed o ndeɓeso a dako ref tokores dem fa es do mbogu faap i rewo ndeɓes i we andeer na koy ande i a yoonu mbir yit tig cegu solo ref i Ndiom bo ana xam no ñoowin i mofa wana ñowanit waag no and i mu tolloora teen waago lay ka kiina nanna wala ka kiina ga'na a gar fa yoon fo maafrel voilà te ref ka andoona yee ka jeg na solo yo d'abord i ngar koy no ke andoona yee ten ref kama yoona le lewna laya ye o fog adooxu d'abord Ndiom ne waaw laya aussi nene mboktina e fogaam ee xaye koy i moofanga bo layam na Mouhamed e nam a yoon ale ndax itam layanum lamtanum te leyame a sikam pay refe n'importe qui fecca rek nangam fa nangam a sikam pay jeg solo a jeg ma te dimle a mbir a jeg ma te damta i mbir ne wo tam tolor ota mais no ku faate bug ina rek parce que kan lang me Ndiom a sikam pay bo fiyan to bo ñoowin i kang an Ndiom avant sikam pay kan keno as et mo yonta e yona waten kan yona waten yona fa as yona fa Moussa Adam denop dengen na konya Moussa ro makam den Moussa et mo yonta e Moussa re tangi azare tan yon fa as azare tangi Mohamed re tan yon fa Mohamed e de fop kan adut den ni tabo Moussa was as fa Mohamed den eften yon fa den mi koy aji ka ga'ma den na ke denga anami bo njofo den bo mu fadne taki no kina bugu yoon futen andinum na dina andan na mi koy avawas andam ke taxan refa na den i parce que Ndiom o kiino cege jom werano fi Ndiom o kiino cege jom werano fi i xano jeg jom xano jeg fulla xano maandu ox sogo waago maafrel to kene na rega andoona den bata xup ma i kin leng rek bugee caaxaan to aussi oxu leyme ɓeeri meek te ɓeer ma waag taxu yoona waago fel pongal ke i oxu leyma dene meek o ɓeer ka maaga ɓeer ka o layanga ase ɓeer meek maaga ɓeer ka i leyangan ɓeer meek maaga ɓeer ka i a paax a paax i